Amen. Kulturo TV in gesprek met de heer Eugène. En ang mga si Echara wordt confugado in combinatie ng politiek en Suriname als samenleving. Mi brada ikon zaterdag ina foto. Isabi de man taki des masa eko na foto nas masa eko do inkopen. Tok hosselman. Tok, want if you ano af den tuman dat da eigenlijk te eko na foto dan afko last money. Isabi tok, sa you kon do na foto serefi? Okay, me bar alas mo odi, wan blessi odi. Me bar alas mo blessi odi na nef Jesus. En alas ma me bar wan odi ete. Ala ma woro koma uma sowel me bar wan odi. Mi mtaken kon elak, mik motona oroko. Isabi mik motona oroko en me gwena oso. Isabi bena en kalaktik mo pa oroko. Ino mantandra idra ina foto. Ya bifgwa oso fugos dokar prakseri say mus do gitamara say mus nya tamara of sang of say mus do of your opogwa sonde woyo of you know opogwa sonde woyo isabi masami wan tak specific fu arakeren di sabi isabi mi wan taigi brosi deisi nanga santoki mi wan bamudag de mana inapis tori disi mi wan taigi de matak sondro Jesus. Next no man set ina grond tapu. Gado make grond tapu nanga hemel. Gado no make ku ina grond tapu fu udusa wani. Gado make ku ina grond tapu nanga wan Messi. Gado make ku ina grond tapu fu kon duan sani gi gado. And if gado no de ina wan san sayodu, da mi wan tak asano go forward. Ma mi wan roep santo ki mi wan roep bronsi. Talk in a Jesus. Tak make them a kon dry den libi make them a din gado. Make them a no tomorrow and that them a woroko nanga instruction for the debris. Make them a kon and them a accept gado and that me bribi tak asan o go. Ma if them a no one accept gado asan no go. That wis for them a stone drape na so takro prakseri de mau kisi wan side de mau kisi takro prakseri de mano ab gado in the libi de mano ab Jesus in the libi daro make me wan tak fia jatak make dem a kontra in the libi we libi in one last thing a Bible book taki gie si bu morolek offerandi if santo ki no wan arki a follow fu gado da fau arki gado srevi anoma arki gado srevi and someone taigi santo ki nga brosi that amoro bung dem arki gado so that gado kan give them instruksi fu dry a kondre because sondro gado instruksi you know man dry a kondre mi wan tak ook to tak make amaluko apoti follow ke bardi nga neti apoti volok no manyang apoti volok wis luko na barada wis fayo wuro ko no de en if je tana wa appartement PS tak appartement is met in appartement ma me pay 60 dusu amu en if je roko 10 dusu if je pay 60 dusu fo dusu tang o langa yo mandray na nga fo dusu ino mandray langa na nga fo dusu en mi fen tak asan no shoot so ina kondre mino up next take santo ki mino up next take bronsi ma mi wan bamudag de matak make de ma kondray de libi because we libi in wa ain't dat fu say de meki me bamudag de maso dat te alaste de odoro de ma te alaste de odoro de ma go face gado and de ma go give front word to face gado isabi if a people ekri ala de tap you ning a people e go stribi na angry de ma do de des my weekend na angry ano shit so face gado ai me kama te kwa voorbeeld in Sodom and Gomorrah gado be bar desma fu de sansa de do tussen trasma je verstaat mi wan taigi de man make them a for stambung tak make them if them luko no atem them no langa moro atem chatu atem chatu no atem them no langa moro ma in den chat tendency suma dem ma fen moro no once ma dem no ma fen moro what say the air people I ko opo the someone taigi them attack if them no tomorrow me ba mu deg them etoalis if them no tomorrow make them accept Jesus because Jesus na follow suma fowe sondro Jesus no one san no mandra ina kondre sondro Jesus you know ma begin next des me ba mu deg them luko omen paside sande in toko omen birti de te alen fadong watray sungu sma osoy sungu ala sani luko say sa steli for ibay wan ñu wagi no de bayna ino man rey na nga wagi langa wande shidati
a passi sref no bu payetang awage broko yeshi mek ama mek de passion mi sabdat atem de mano langa moro ma ina tesare ma bes dore ma bem duansan o langa bagya folok de ma bem duansani amatak amay pot moni gidesma ma may pura moni nanga secret na desma baka amatak ay pot actin 100 if na 1200 min sabo min may pura moni nanga secret baka one side may pura moni nanga secret teo pa apartment na amoni fiegwe te pa apartment na moni fiegwe mi wan taiga mang nanga brositak make the mang no forget one san no motak gado e libi dat de mam sabi de manom deng no trasantak na wan san o yeb deng of na wan trasan sang de eges le gado o yeb de mi wan taigi de matak de manom forget tak wan gado de mi wan taigi de mang tak make de mang dre anu para boto ina last to yari sa de Abidjan isabi asan no de no wan trafasi tak de mam luku afolok na afolok pot you drape da ino kan druk afolok pot inwa uku ino kan druk afolok pot inwa uku isabi tok des me bamudak dema mek dema contrat de libere mek dema contrat de libi ja dus no en toch me wan stel je vraag die want ik zie dat je best gelovig bent misrif na gelovige persoon isabi to maar sana de geluiden zei je hier want in de meeste gevallen ik ben voorzichtig met mijn woorden hoor je hier meestal tak if asanego gado de en mi abe ook toe so isig eskerda met be pote in gado anu da ni so amoni ekong isabi de je hier de soort geluiden dat vaker no de ook toe tak gado de okay here no voor een oplossing kan kong in een problema sa ide here no gado de gado tak na alasma gado tak na ombekeer desrevi je versato lek fasanto gida pano dry libi mag me bribi tak gado tak na mata pe bena kamer tak here no duan san ga folok ma amano wani amana wan anu wani here no brada asansa de kar wani bena awan tranga moro lek dof gado gado take in genesis tak a haten dat a mek libisma wan fu say de mek gado take so am dat libisma no wan giesi bena moro na gado yes say satak libisma du de egi wani trawa wan ko ap money de longo su ko takrusani lek fa arakerens don dape mi de seker luku omensma de ina kondre sans stuka ya bisma say wakaja yeshi infodok mas stuka en tasma go soliciteur fu feno oroko asma no ma fena oroko wan side na wan yura kerens don en dan na de mafu ara keren dat stop de minister post en dat de may oroko na fesina suma de man de wan de may teki ye versato en da san no shoote ma wan san met me bamudak de ma ete tak gado ne stribi gado e luko de na neti na unu libis may stribi pa isneti tapu yogo stribi ma gado ne stribi mi wan tak me kama sap tak wan gado de luko so euro im lukentu tak gado de beyma tok e sorgu alasma want luko de dak closer de mane uroko de mane do next de may lib moro magayo de may libi gado oponsma ati de may libi langa tak gado oponsma ati fugo bless de man ye versa to gado oponsma ati luko adagu srebie she waka strategia ane uroko mat tok wansma otro wanyang agovene anyang de façon to kida pa amanom dulek gado ne tak na ngamang gado tak na ngamam sa tak na gado making ye versato anu atra ye mekama of na hanuman mekama of na pandit makti mekama of na sang na gado srefi mek amang mekama sukufu du tu yari no mo libi mekama sukufu du ansani luko omen pasi be na sosma ta ale wer sungu na empatabi puru and I vino lugo be na presego ino ma gomoro wan side ino ma de fre ina on KVP ta luko omen grong ino en luko mi wan taygi de mo ansani te de may prat grong de manom go prat wan grong gi wan sma peyo shitak agron pa ma prat gi jabes nere ina presida pe na wan quincy da petu fu adibri na wan quincy what if you roko na wan bumbu presi and you wan lasi roko da de man go gi wan grong may na poso may ta euro so and if you go about da pe da fa edu kong and de man luko te de may prat de grong de may gimi na nga far away come away no baka para bako tak baka highway para nam da de man sap tak no ma sekivre ma de gronsa de cross be ina photo de may prat gide eigi ano bumang brada ano bung mek luko na inde tuyare me kama dry ano para boto mina wan bribi ma mi sap sametaki gado ne sribi if gado muskrep entese de tumandisi asa no moy en if gado muskrep en you denki want je furus ma etak wan fluk de tapakondre
Je sabi to, je furus ma attacking en je she ook toe, a president de mabe op tapa plane, om een soort smabe go begi, sa you gevoel attacki. Oké, look no. Dat me pura fragi, me pura word to give. Look, if you bow one also, mo take chief sector. If you bow one also, my saptaka also di bouja, ino connect up one crevasi, of igo sukwan sani fu give one money. Of igo sukwan san fu give one money, fu di mbawa oso, da yu musapta ino talanga ina oso. Ino talanga. Bes if santo ki sap boom boom, tak anogos don't tap asturu, enanga deze de nogos don't tap asturu, nanga gado wani, para da blip mi gado crepe en gado pour de mambaka. And next no de jasangado no mando. Im share so soda men gomora. Di de mano wan yere, alasma den, atakru system, fa kondre alasma kounu sre alasma sangado du gado crepe en gado tegi Abraham tak go suko viven wiswansma dai charkong Abraham no feni gado tegi tak go viven tetusma problem sangado du gado tak okay this me tegi yo dat wan tak desman wan gi hoor sam na gado en sa to kisref no wan gi hoor sam na gado amay gi hoor sam na wa et transansano no luko no brada wan sansano ma gi yo libi fayu kango pochu for tro tapeng. You know, man go foti for trota. Look at kwaku. Since pet kwaku knap dape de cha shoot so big opoti. Ma kwaku ne gide ma antor. Kwaku ne gide ma no antor takiere no tamara mate so you akondro kontra e bubaka. Well no, ma tegado taki atan taki. Tegado tak yere no sato ke mino sap sayodu ma mete igi tire tak fa naf tamara te wiki. Bigi opo des ma salaris. Bigi opo a ofi gide sma. Bigi opo saka de price in the winkri. Yere no if a man bigi do dati like eerste. Saka the price in a money fu in the winkel, saka the price in the winkel, brother. A money fu abwarda baka. What if the price in the winkel? Hey, a money fu na warda. Beina temgo awa winkel no luko. Steli for temgo shop up, im luko tak temgo shop up. Yabib danga beina, 60 sui patak dusu. Klap helemaal één. Fu bay. Crossi da imbai kade di wama yewer kwaliteit crossi en kade de odor se pot na kwaliteit odor da kade wan batra tradi mi gona ermita shamal wan batra odor mi go shi negi dusung wan pata sami ewe lu wan puma mi baya sleeper mi baya pata apata wana na 6000 zoveel to barki euro yeshito dan yeshita ki asano de mama mi wante ga mata ke gado mu scrape en me kama arkia word to distress ameta kita if gado mu scrape en brada asano moeilijk. Ja. En dan mi op een laatste vraag. Ik vind het best een leuk gesprek hoor. Een beetje, isabi to gado wordt ook toekomit a politician, maar ook toekomit a samenleving. Weet je wel, een soort vermoesan heb sa ina kondre nunude, maar vooral na a jeugd. Isabi, dit hebben we nog nooit meegemaakt in Suriname. We zien zoveel jeugdige effecten die er nog met een video drap hebben naar de Ingi. Bij de dames effecten, bijna 60 dames effecten. Trapching en juk trapching. Isabi to, fawaka. Sana awor tu serefi. Loko, mi gado is sormesani. Teisi de soort sandi sep saso, dat want tak na offer. Ik rabu pemde, dat want tak na offer. If you go take ome takru ye kuina kondre, de sano eis brudu, de sano eis sma, different sano psa, are de mek my na total dede. Che guaskorop, che trap, che juku trap, che kiri. Na brudu na offer. Na offer en je stak asani anu een normal san in a kondre. Dat is niet normaal. Na no be abdes lani se. Na de san sa de mango suku ko in a kondre fuko aan de mag. Na de san dat et chat probleem in a her kondre. Want saide den je dati o druk a follow a people a regering fu pina a follow. Ino manyamoro. Brother, luko asanego somoro di pinangadismo tapu. Ta? Asanego moro di pitaki. Bijna enkele te was maar kwai oso inoma genya. Ma in gado system, you blessi brada. You blessi sisa. If you konami oso mi bori, frame ma por wanyagi. Ma fast fara kere ni se creera sar brada. Bijna inom ab no one saratanga no wasma. No one saratinom abanga no wasma. Besuk badang. Na kon agba. Ino sabe pas ma kona yu fu auto. Ia people asma ma warfan ano mag deso sarana wan shoot kondre fuko inde sor sandisi na offer no barada na offer doro de dibri magti sare mango tekna o mem different char ku ina kondre mine tactique
dema minanga dema no apnoti. Ma morobu dema accept Jesus in the Libby. So that asan ka go morobu in a kondre. So that gado kan give dema instruction for dra kondre. San gado tag na dat mupsa. Ano san di dibri tagi mupsa in a kondre. Ye versato. Meka mandre anu para botro in the two last yari. Wa lukono. Mitegi bata gado ka kobre ka mandati. Amandat na abdra Libby. Ma gado kan tag dora mandat commit you confrey. Gado kan tak gudoro was masadra Libby. Ben ik helemaal mee eens. Je verstaat, maar ome maf gado ego takanga mang. Zowel ome ego takanga mang, amane opo en dorogi no one maf gado. So if je opo dorogi no one maf gado na gado, so if je no one opo dorogi. Dus meka man de rustig en a man do samam do in de to last jaar. En we samam do san in de to last jaar ja. A happy no demoro. Acceptering. Happy no demoro. Dus dat acceptering. Maar meka man draaien Libi. Meka man draaien Libi. Awan laatste te we Libi. Meka man abronsi accept Jezus voor amoro lati. Ja, God bless. Duidelijke taal met wie hebben we gesproken? Karining, maar ik vond het een fantastisch gesprek. Isabi toch, omdat zo lees je, na lek van iweng mi, gado se nikong, ak amang klik gelijk. Isabi toch, dus met wie hebben we gesproken? Je tak naar profeet Elia, Ishena Pinas. Ishena Pinas. Het was een heel mooi gesprek. Ik zou u willen zeggen, u kunt mensen bemoedigen en u hebt het in u om mensen te motiveren. Mi wan taki, mi wan bemoedig alas asranang bevolking. Dat we libi in one laatste thing. Make we give libi na gado. Zodat anopsa asan sabeb sana Sodom en Gomorra anopsa na wi. Zodat asan sabeb sana tef Noah anopsa na wi. Wan de sansa de young op Piego Sukuna, de sansa de young brother go Sukov Kona money, and no gado one drape. You're doing for one pisting, my baka pisting, your body. Me bomudo everyone young umang nang everyone young brother, tak attendoro fu kondin gado. And one thing we live more abel buku takin Mateus, tak tranga thing ekong. Ma wile keep ching fu gado, we must wabi for doro. Maar de one die no tap gado ete make the comfort asan moro lati. Fami etak jam, mi no mancha no wan smago ina ko no kondre gado. Mi mano mancha mi go, mi pano mancha mi go, no wan smano mancha mi go. Na gado faye din gado, na fast that gado yo shako no kondre gado. Dus me bamudak alasma via a life disi tak u kondre wi libi. Na wa last thing we do, na wa last thing we libi. A une libi go moro langa. Alla different sanepsa for mes e for mes de fenis mana water kanda pe plata broki de dalek ta sano komoro erek moni no din anu moro wan dat wan tak abebel bugo tak sesso kon yo abif tek wan stampo en ino tek stampo na mindri bakatak iwer wan tes mano machi na hard face you e abif teken en moni no termo na te no wan teken yo abif dede we see teken yo dede dus me wan bomudak alas mata kon fos attenda doro kan you know mita tenda tema you kine rasi sadena baka kan meeting ye versade sa me bomudak alasma ja me bomudak alasma ja make the contract de libi na wan last te we libi ja dus dat de mi en mi want te gides ma to tak uno last ati gado de gado bless ma ete gado sorgus ma ete yo tide ino nyang tamara ino nyang ma wande wan trade fe gado me ki nyang no go put you focus tap arakeren because arakeren serve ab gado fanudu if gado no tak nanga eng ano man tak nanga uno ano man set next in a kondre dus dan wan tak make one small focus tap gado and put you for tap gado dai sasha bless you gado ja this na mi wen sagi asra na follow God bless. Amen. Kulturu TV een gesprek met de heer Eugène en ang mga si Echara woord confugado in combinatie ng politiek en Suriname als samenleving. No, thank you. Alston Sanayong is signing out and until the next time. Ja man, bless you. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Yusu, pas de straat is resbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Yusu, pas de straat is resbuntu. Suriname zo'n hele klaar.
go depti elak wan. We she alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak we sreka mama sranang, beno wan soma no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, Isha idol in distance of innings. Gambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro, be la fu antai gesta kaigo, be korofina